Harin gajingja syak takti, uwe usamla kasi, ubaderu unongnya kali, hakibar jela kibatre hapo kajaka krong khajana, kabadon hapo pahamauleng arpomer, Riboy District, kabalajaru hak arpunyutrek mentau benai, mentagas ngipat, kakunhun kinong yalam, kanyutrep Youth Council, Riboy District, kilalit benhiar sakate kajaka krong khajana, bantokit baru banpenbek alo kate gajingja. Kumban kedau, uwe usamla kasi, walatip kerteng kum uwandor lang bena, ubasyong basaru hakasnong berwa Riboy District, ulasasyo syadan, adu ba ulaman saujur, hakikato kanengut kibar jela kibatrei hakate kajaka krong khajana, kabalakli daka Skylight Company. Tang nakadaw kajing bakla jong utu usamla kasi, banyak nakajaka krong khajana kabade bensiu tang daki fastak stiker. Wala une usamla kasi, ulasiuru ya khajana kabalong sauspa tengka, henry kite kibar jela kilapen ibor, batban tombor sundon yu, hadu ba ulaman saujur. Halor kate kajingja kino yalam ka HYC Riboy District, hapo kajing yalam, jong usamla John Nongrum, kumu Presiden, usamla Jason Lennox Nongrum, Vice President lembat kiwi-kiwi kinong yalam, kilai kendu ya UKM Mishra, ubade manager jong katika company, kabal peniat ya kajing krong khajana. Bat hakane kajing kendu, nakaliang kinong yalam jong ka HYC, kila dawa tenge, nakane ke company, bakade banweng kam no mardor, ya kitu kibar jela, kibaladon keti, hakaban syok bandat ya ute usamla kasi, bat kila dawaru bakane ke company, kamde bantungkam ya kibar jela, henry tang ya kitu kibalapan mang, daka National Highway Authority of India, bat kipara kasi khara. Ito hakaba hanikong ni shop nakaliang jongka Youth Council Riboy District akan nekasni layo panwan here shani Toll Plaza pamaulen ya kumer hakabidi bertajinja mensisni hakaba uwe samla kasi banyak ya truk bola syabom syatip haki nongtre jongka nekatol kebede ki barjela tinakaliang jongka seng habayok sngo ya akan nekakubur kadap dapat disoknya kabajur namarba kumbangi sakiru nakawi kupor syakawipat katak mi sini kani gajaka kaba lihat se lak banong kijing kumar kibabun kimi nakani gajaka hamtam kaya syo yadak de ni nakaliang ngasem nakaliang kaseng ni pendem jur ya kani ka jingja syabom syakit jong samla kasi de kumtai kala pentik ya karo kumperkat jumi kumraseng akaba ngilayo banwan banmi hakni hakotol banyak keren bat ini kibor bagi pej de kalong syaib ha ba kaseng kabu katu kat netili jingdawa na kan kibor bagi pej hangne te kalong kebenikong kalong ba kitu kiba don kti ban bom ban tit ya uti usamla kasi nakaliang kaseng dakasur ka batung kalabu hakmat jong kan kabor peniat hangne bakide banugan kam no mardor ya kita ki ori lunar lak benong ki badon ti hakaban syok ban bom yu usamla kasi de ban pencisai kata midon hangne ya ka termination letter kaba la issue nak liang kan ka office ba kila ayangi ya ka assurance kila bekam ya kita ki samla dekar le se ki badan hadu nyau prangut ban bom ban syok yu usamla kasi de kane gadi kawe gajing pencisha ba lengba gajing dawa jong ka Youth Council di kabur ba depit nang ni mardor kalayo ban bakal be no ya kini ki irulunar betul ti ban syok ban bom semula dia kajuk kapor nakaliang jung seng ka kwa ban keren syai ba hang ni ha potol nimpua syu ban dang yu i kum kini ki jingja na kapor kapor de nila buru ya kamat jingdawa kaba long kinong tri hang ni kini benlong betang ki kasi de ki ban tri hang ni nang ni syamat kinong be ki kasi debat hakabidi manager juga neka tol ru bola pediang yang kata kacing dawa jongi ba unbu we daki kasi henry pat kin sidon kat kat engut ki bar jela le se ki bar recommend dak nahai iwe lane ar lane la pe sau de kita kidi ki ba le se ki bandon ki banabar henry pat ki babuni nang ne ndai phok persentam kindai ki try muluk nang ne smart kita kadi ko kupur ka basultanat ka bangiyo nang ne napo otol mentakasi de hajujuk kapor nakaliang jong kaseng ka penturu ya ka police department ba kan simkhya ban budin haka ban thwet ya kini ki badon kti ban bom ban tet ya ne samla namar ba pi bala dadi ba usmla khasi usya ya nongwei lani ya udkhar ka police department tang hapo sisi lana asing kala ayo ban kem ni ko unbu ka juk ka jengkli pinle kumno la tadi ba syabom ki parado operasnam katosi kan simpor ipi bakin kem ni kita tekane gadi kawai kam message department ba kadi ban kem mardor yakini ki badon ki hak ban syok ban bom ya uni usamla kasi